Assalamu alaikum hurmatly jamaat. Koy suyucular. Naşıl koylar tartib çıkarıp bereriz hazır. Naşıl koylar eşik jabıp koy. Onday olan kozlar var mı? Son kulaktu kozlar. Bu koyların içinde bu biron koy 6 tiş. Alda kaçta koyargan 2 tiş. Algandары koz tiş. Bir koçkor mına. Şul koylar mına baskan turgany. Densolluğu jakşı jegen içkenderi. Naka kulaktu koylar mına. Üt bar jo jakşı. Ömüt tüsü jegen içken sroçine satış gerek. Sroçine akça gerek. Bu koylar mına dıykançılık ele koylar. Özleri maldıka barmagan eken. Anan bir жерден участок алып калып ошого акча зарып сатып атат. Бул койлордун линиялары бар, насорок, блондин, дагы бирдемке деген. Эми кайсылыгын аны келгенде иним, могул блондин, мына насорок, тиги бул деп көргөзүп берет. Адресибиз болсо Беловодскийде могу Сагзаводко келсеңер. Сагзаводдо мечиттин эле жанында көчөдө. Şul koylar. Jön turar. Jönle turar. Şunday olan koylarına bir koçkor, 6 urgaçı, bir erkek, 7 baş. Razrestleri çotki. O biron koy çoң koy 90 деле чыгып калыш керек. Болсо козу, мына жанынан тартайбыз жакындатып. O 2 тиш, o biron 6 тиш. Koçkor мына koçkor идеал. Өңү түсү кулак бүт бар жок баш келген. Булардын эң кызыктуу сенасы o 7 баштын болгон сенасы 250 000 сом по чуть-чуть. O жол молуна эле түшүп беребиз. Telefon numaran kaçtı? 0550 14 27 20. Şu numarga kayırırsanlar meni inim koyları sroçini satıladi.